o maulo Tofi i lunga o le tautua a le FALEO'O a Utah TV whawhelo i atu i so sa lava o whelava le mea lo e maua mai ene nei salalaunga ia whawhelo i atu whaatalo whatu le nganga whaloalo la tonu ia sa mnuia ngā soronga ia o tapo inga i nei fo ia sa le fiafi ia o le so ngā fo i le lei o le tato po kalame o le u maulo Tofi o matou whaatasi nei ia ma le fionga fo i le pāga masani o tato po kalame le fionga ia le ua titiai mai tanu wasa lua tua ia whapea fo na whaatasi mai ia stasi o whaia onga retire ia i nei Utah ia le sunga ia ruta western ia e whapea fo ia le fionga ia te vaseu lala i tawhea ia o matou whaatasi ia i le matou po kalame le fiafi ia whaatalo whatu mo le nganga whaaloalo i ia tau sunga Talo fat foi. Maru Samoa. Fonga mai tato po kalama ni FFI. Ya, tau no ia lo fionga. Pe se me. Fa filo fu tato tulu. Filo ai mo. Well, first time o fonga mai o matanga o fievo i mei hawa noa e talatala no atu ai e winga e mea o loo tutuku i le tatou atu nuu e mai se lava talu mai le tatou pālota tele le whatua o matu. Ya, whaftai, ole, ngai tatou tanoanga, ia, i tūlanga fo i pe ona iai le alawa le o maoti mai le tūlanga tatou whainga whipilinga. Wa le alawa pe e fōringa mai o lo tau whalo pēra ia i tū ia lua. E lo mauti nopo o ai le whainga malo le atu lai mai. E a le fo e mea i o lo tutupu mai. Ia msalo o tau si le fia. Ai leo na amatatu ia le fionga le urua i titia. Ia whaari sona finangalo. Wa le mele wepe wa se ese lava sa mua matulanga i whainga whaavai o tatou malo. Nei waitani, o le ato finangalo. O ia, maia le tulanga leo a mataita te programa o le ia o le la o manatu e so le o matautia me o tuku mai si o tatou atunu i Samoa. Ona tulanga o le mele wa ia wa ila wa la manatu ia te awa ia o mo fanga lo tau fase nisi fo yo o tatou atunu ia nei o tatou tangata Samoa i me o tau tulafono ta ua la ia o le tatou ia tatou Samoa e le ngata i Samoa nei i fafo ia o Samoa i tonu i so tatou lavo atunu ta ua mele malama i tulafono whawai o le Constitution of Samoa e ola i tūlanga i o tau pālota me pālota e tau ana lava malama anga o tatou iei olo iei le website se i taimi muli o tatou pokalama whaina tui natu ina i mwhauna sa ili masua iei le i tatou tangata Samoa e malama ma whai tau le iei ona ia aona iei tūlanga le o tau whasese ma tau whawalea i tūlanga i o whaingo tūlafono ia wana o tamai titi rawa ele o malama i tūlafono le vese ne vao ia se o tatou atunu o le vaenga fasufa o le Constitution Amendment i me tau pālota vaenga fasufa tasi a lea la le e manino a le tūlafono ia e le ia ma se e manino a o lana o lai sawa i lunga o tūlafono tūsia ia le tūlanga lea ua nofo le wale ia o le aol malo ia ma le komisina o whainga pālota o mawhala ua ia mawhaila ua whaiunga le tūlanga lea e le o tauna o iei la pule po le la pāua le mele le la o le ua no foi mawha mamalama i tūlanga e manumi ai manunumi ai la tunu ia mea ala e malama le sau o le article po le vaenga fasufa ia o le tulafono o le 10% le minimum e te tauna iei tamaitai i le tusai ma tulafono o loi sawa e foi na le tau exactly 5 o ngai sawa ia 5 na whai se 10% le minimum e tauna iei tamaitai ia nawa atoa lea le 5
Ile ia se le al melo ia la wala to ia le valuanga le popo le pofa ia to feelinga e fa popo mai le si ne sto tasina wono ai elo ia se ono I tono vanga fasufa o le lima la ia e la tu se me ale lima tamaita elo sa o se ono ia al melo ia pe fa fsil wa fa vale la wa tu langa o tan fa vale ele tamai vale o le se tu lo wala fa wa so samo fa mai ele vale o moni ani vale al melo ia pe ala to ia ai vale o tanga samo ia ele ai tele ia to tele le numi to tele me tupu I me o fai ne ra o ia se tu lo la ole tu samo le ole o tu sa o ton fa vai tu sa lo so tu la fono la va ia on o te tonu le constitution no manatu elo ia se fa punga me fa pe mai e sui e la oli e sui e mafaina sui ele e commissioner fainga palota ia mele e mafaina sui ele head of state e mafaina sui ele lo ia sili ele ia mas fa punga al tu la fono fa pe mai a mea e mafai ona to sui uma la oli ia ma to fa fai tu langa ele mas me pe e tu sola o sol tu la fono la oli ia le fai ngol fuanga le fa popo molesta mai ta I tono le va I la o mena ia o la Tofi na o le ma o e te le ko lo fi ia I le tau la fono ma ala tau tanga ia tu la ma po wa ia le ia o te se lo ia na o tangata fa tau va ai o te lo fa te le atu nu o whainga me ia o whaine I palota o le whainga mea fo I lea walai ona mō watu whanua tau anga nuu a tangata Samoa ona o le soli tū la whono I whaavai o le mālo ele I pasia le awali le tū la whono na I lalo a wala sao ia lea fo I la totope atu la tō mea whaapea e peia e tasui la vela tau pe ale alu le awala la mana o ila tau ai fa fefea ia tu la fono a fa ye soli tu la fono ulu le malo fa fefea ona fai mai tangata a me la tau sta I tu la fono fa ale tunu so o la tau tau na fai mo fa te inga a soli tu la fono la tau ia welcome kiki vale le Fapia, ia so kula fongo foi o ko, so kula fongo foi marco. So e te tauna fai o le mea sao. O le paua na o le mea la au, ale o le ia tauna fai. O le fai le mea sao, ma le mea e le iai le atu nuu. Aua le avele, ia o ta ita e whanga sao ata tana wai. E si lea le whanga sao aua le avea ia tupe. Ma mea e tuu e se ia ma whaale tāua I nai, mea tāua ma mea sina a Samoa. Malo, sauno. Temo se ia se whaale tūwhi la karo. Whaftai le nei ave no mata kofia le nei afi afi. Ma whai e ona tātou toi whaatasi I fo'i ia. Ma whaso tātou manatu e tu samala mea lo baba wai ni tātou atu noo. E ina ua umale pālota le so iva a perila no fatalitali lava ile po le se fulu ai fai mai lo le live ale sa fa pito fa amanino mai ai lava o mautu lava o la to sui e los fulu lima ia na alua ila ia le wa alu lua vai aso na fatalitali lo fulu lima so mo wa e wo fulu lima fo le HRPP oi fo io tuala lalia le independent o ia lalia na faia na filinga be alu le HRPP be alu le fast e le tala no atu I lo faita watu tal no anga tu sia tuala na fesili na ia issue na tala no atu ai le palemia e taua yana ia like for example o policy asainga e pe mafainga koe va ai a policy a walanga o lai worry ia o kasi ngau issue ke le
o le si issue o whangua whalenga nu. Ia me whapena. Ia o na mai foi la ia o lana whaamtalang whapena i le sa whapito. Lato taunonga. Ia ndato lo lava le mea na alu ia tuala. Na tatalo lava le atu nuu. Tasile na mea e se le tawa ia tea. I le atu nuu o tatalo maana pongi. Ina ia maua se tali le lei mo le atu nuu. File mu. Awa i loo lava manatu. I le mea le watupu. Fato ia leo se pālota kua ese. Ua tau fai sau lava sa moa i le lalolangi atoa. Ua fundraise mai i le fast, if so swan i le fast. E mafua mai, ona ua mana o mia se swinga o le malo. Ia, o le tato wa aila nana wa aila wa ia le HRPP. Mana tuana mai lava le pale mia. O lai confident e koe fo'i mamala ko sui, what, 42 or 43? Ia. Hele whaia le palota. Ia, ai te iwa wa umai le pole na lofulurima whapela i lo mnatu. O ia ta ita lava ia, oi, o le maua le tatou malo. Ia, ai iai lava i tua lo mawhawhau, e iai fo ini mea la whawhau mai tua. Ia lan tatou wa aine iai, i lea fo i le au mai wa, ole tina le na au mai tutonu, le na toe au mai tutonu, e wha ato ai le fia limas fululua. E le i pālota e lona tūmalonga piki mai. Ai se ale mea ua piki, kasi ngā mea ofisili, ai se ale mea ua piki mai ai. E tuila e pa o lai ai le sitama i tai, e tele atu mai le fast. Kasi ngā fesili, no fesili ai au ia, o lale mea ua piki mai ai. No whaalongolongo fo i le whaatala noanga o taulau papa, Brenda Latu. O le former AG ngā Samoa, ma ete. E ese le clear malama o le manatu na mai le loia lea. E peo na tā ua e tanuvasa. O lai clear lava le tulafono, Constitution. O lai ta o mai lava. Ai, o le mea foi, na sui e le vaenga le palemenge lea, 2013, e ngā o le, 49, ngā lula e le 51, tau lea mo le palota nei 2021, e lima lava ta mai tai, langa clear mai lava, se fulu pasenge o le 51, a whailau math man, 10 times 5.1, e le ongo, le mena, no whalonga ko me whapea, kui, e ele kanga kai le iloa langa mathematic, e round I lunga, lawa round I lunga, le mea, e round I lalo, e whikau he kusi lava e lima. Koe o langa o lafo e anga iai lava I le lako mea langa iai ko kongu lava, 2019, e le suia le mea langa whamai ai, for ia malama le lautele, e lima. Nga ka mai ale lima ngo walo koe whaikawa me tapu like lia o lazy fo e mea no whaitau iai e sawa I manatu ole whaitau lava o le professor lea loia, he's a lecturer in New Zealand o fui maono Dr. Dylan Asafo na aina na whaisa na whaamatalanga mua e against la I le mea e lai e ioe le mea le na whai ele komesina o pālota na toe alu le lei a toe whai tau o na toe whai leo lana whaamtalanga pe valu e pes fululua points o le tāua ia o lai lunga o le Facebook e tāwana whai tau e tātou umalava ai o le manatu na mai e Brenda Latu le taulapalapa mai lona manatu ele I aluini o manatu le tuna e mai o le late night coup a preemptive strike na fai ele afo ele komesinga leo o le paloka ele faia ese
elected public official se fofuanga ele faia fo'i ele head of state se mea se ivanga na o fesili le Supreme Court ai wa fai lava a ole po le na fai ai e ai fa alungu ai manga kwa o le fa mai o le fa ngi me po e ai ale me ku le po e le o fai ka fa o yo e le o fa pele lo ma oi ka fiola o fa ngi me onga o le tau ma fai lava ia mangkua le wa sautu ala I so la wa 26 ala 25 le o lono winga ole tamai tai le po le tina le wa mai piki wa lufu luongo ai e kusa olai o hang kusa ole ele se malo fowe ai o ngai se because o se le mele so le o neila la so ngai kalo le akua ole Supreme Court e faia se fai unga lei mo Samoa se mea fo e file mo ile tunu ia so le tunu Paupo tuanga le piono tau ma fine ne ia ona le tulanga I Samoa o lea ua soli tulafono ua soli le komishina o Palota whainga Palota tulafono e ka o election fraud ua soli le ao le malo le tulafono o le vanga umai ua no form appoint le fine lea tu sala ua soli le vanga tulafono o la tu soli la tulafono a wai le isi la tu aia le isi la tu pule e fai ele me lea le ima se la tu aia tu sala e tele ame pe no fai tele yo meu tutupu ua sui la tu le tulafono tu e fa nga se le pule abuse le power FIA tu sala e tona molia la vanga I la ula muna tu e tona molia tu la fono la no lo soli tu la fono e fengo fia la titolo le amendment o le fa e lima sfutasia e no fo ale o lima lua tal welea le se o le mea le ufa se mo soli tu la fono o lo lima lua e le ima se numera lima lua te tono o le Constitutional Amendment a meta fai Palota e le se mea o le na sui mai pergunta te você na sui mai fast flui va lima tas e le o sui mai o le mea akas o le ai fai inga le o lo fai nga luenga le po pergunta o e na pa le tala tusi o tangata o so mai tua il pona tangata nga o I mal faumea e a so mai tangata I tua o tangata faumea na le la o tau nu I vanga le o fai nga o I fufuanga I masui tu la fono I le po so li fa vai e te taula I la wala tu la lo sa o tua e tau fa ma vai le head of state e kaunga lo assembly tu langa le langa loa o soli ku la fono o le o soli tu la fono la tunu e la wala I awa wale to e ole qualify la wala esele ale mamalu ma tulanga tauna ye le au malo ele tanto ye e kau ko sui tauna malu la tunu papena fo komisino Palota olango lo soli tu la fo it's a crime e me ka ku la fo ngoa o soli o ke soli lo ka fa pipui oi kunga mo e file out case o le me sa tauna ye a faisa mana e fi naula wanga le sa tau no e challenge le court Supreme Court fa qua ti sai marola le Supreme Court pe ka kau pe sa o le mele on fa to a o mai lula ia le ngai o inga la wanga I fa kino wa le se ele mo se wanga tu la fona me fa pe mai ole commissioner le fai Palota e le pule fai le mele le ma se fa pena pe no ta o mo lo ngoinga lo fa te sol tu la fona na paula wanga luenga le responsibility por ti tau ale komisiona o le fai ngor Palota temile fai Palota e umalo le lo sono pawa o le court la le Supreme Court le si skep o mea ia ro ko fai con il lato a pu le faitalia ia o sul tu la fono men e tau ala il malo na tilo I tangata la tunu tu ti tilo va ana le fa ma vai pe avesse to ruole la wa mana tu so we go for malo ti ai o ai la malo o ye foi unha lesa se pe o no vai a soli tu la fono pe ao le malo
pelo ia sili le malo pe pale mia e ke solia lo tu la fon ele tauna e tu i position e kaulonga fa mama la ngalo e solia tu sa po le al malo o sol tu la fon solia fa vai le amendment le kaunga ia o foi manatu o te manatu foi ai awa o le mea sao so o isi te me mafofa o fa pe ana fa pe o tuila e pa o se tangata e alofa moni le atunu o fa ama vai ma le file mu ina ia tausi le file mu ma faile mea sao awa e alofa ila atunu ia awa ni veves ai le ai o tuila e pa ele se tangata e alofa ila atunu o le mea na o leva na o le fifia ai awa e loa tuai ana mionga le manatu mo le atunu mua e so si le fia e ni si me tu ato o nei fainga fa pe wa dia ri e so se le toi nga me le sa o le finga o le so ma ko ma ko il ma se no i ka no foi si o la o le lo tu mo ko sa va ta la po ma la fai si lo ma ko le sui vo le la ma to se me ka o ke lo fai mo sui la mi lo tu se me ke o le me lo mo ko ina si ya o ke lo fa kele lo fa popo me ko fa pena ho ya fa lo mo ko ina e lu la ngi lu mo fo ko ina ma fa le me lu ngi lu mo ko ina ma ki ro ko mo fa ka si ko fa ngalo ko li mo ko so ka me na no si ai sui lo mo ko si lu la ka si a pu mo o le korulo au fa nga mena re mo nga me o le sui ka kula fo o le liba a uomo o le se fonga o su kasi mo le ya ko nga mena mo wan mena finga o le luolan kasi o so fa o pena nga mena yo te seu o le tau do le como si no foi nga parota a si dia numero o no foi ta un sheet na ele sui ta mai tai o le mo o le tau fita kaloi a fa pe ele me fa pena e mua ona ye pe o le mele na fai mua e te tau ona ye te tonu mua ye se amendment po le mele na fai e lima yo e te o le mele sa mele pasia a ele fa pe sui na po ona pe o le mele nga vai ele palemia o kango polosi fa fole ai ko vai le lima lua ele ingi me fa penga ele se malo kanga kabale vai le kele okupele fa onga ya lo le tsono o mala malama ya lo le tsono o le me fo ile e to tele atu ai ta to le fafo if so ani e tato ile mele lo tupu i Samoa ona o lai fa mai lava tatou tangata i Samoa lai le ale malo la to ia o me foi na feita ia tatou ia watu te tonu e watu fa mai ko ke o pa kai pe o fa punga nga le fa nga el palmia yengo mai la ia le ngo nga lo fa ia pare o lai nga lo ia la ko le kele o le sao tangata Samoa le fa fo o la tu tonu Samoa ai o la manatu lena ia ele e te tau lava ona fa malama mua pe o le mele na tupu o le fa malama ina i seisi le mele na tupu na fai ele komesina fai nga palota na o ia le na fai la na ya o ia male head of state yeah, and who knows we know le lesi mele sa o el fatu nunga le sa mai lunga le ulu le kuila epa ele fai nga o la ko se filifilinga o le malo Samoa o le mangai el fai ngol palo kang le fa ko apa wala o ko mo fai ma ko fa ko fa le anga le fai ngol palo ka yoi the process you have to go through the process the process e ka ka la mga follow le a fo le fa vai le uma aka ko le follow le fa vai ya o le simea ia mana tua o Samoa o ko kasi it's a democratic country. E ka kaula vai it's a rule of law. Ka kaula vanga follow the rule of law. Awa alia ia it's
chaos, yoi. E chaos, corruption, which is what is happening. Wa le la fai lava e ale fia le resort. Ia nga create la io nga fai la io isi mea awala pio pio. Ia nga ola ia ka mo fai e a fo e prove le lako point. Ala nga la lava ia le fa vai wa o mana ia e ka nga follow ai ia fa moi. Ia ola se vai foi tato por calabe ia se fai tato malolonga tato fa fianga ato mai ia o te liu mai le tato por calabe. Taila. Ia o neu toe tali mai tatou whatalanga i tatou whakaltanoanga fo i ne fiafi. Ia, eu roi titi ai, o leo maa ua ele i tatala isi nofo esea ala umaranga mai saina i. Tolu ea wasta o le masina ele. Ale toi taunu lesi, i laso Tofi lesi au maranga e to se la unu sumali. Ola Tofi na galo i e lea vai. E le makua i se sea le vai. Kaswinga sol tu la fono. Ona a fai o le taofi mai matou i fafo Amerika, Australia, o te lopo o te tala foi ni sila pele ai, ke wa ele o ese se talang. A le whaatanga atu i a sainga. Ua i ova i lunga le sol tu la fono le mea kusa e aina le mafuanga. E ilo na mafuanga wala i. O le fesilinga o lamo alau po whaatanga wai sainga. Le waa le a sainga i o a le ka ofi mai tangata Samoa ka ofi mai ia isi atunu. O le mena i loa i le se i o le o se mea matua le tai whetau i nei o tātou tangata le tūlanga o lono inga i le mafuanga wala ina o atu sainga i tono Samoa i le teimini o le o longa na se tala mai tūlanga o na o le wha mai
ia tātou mantua o ile ngā mafua mai wha mai le ale COVID. A le wa lau atu I tonu Samoa. Ele I laula sa le tau na tupu me le. Sa le tau o na whaatanga I ngātu ia vaai I Samoa o le wa soli tu la fono pa te lea soli tu la fono o le tulanga le wa fo o le fa tu la fono ina le tulanga fe malanga ina ona o le fa ma a o le wa alau o le wa fa tanga ai se al fili le ai se o le mo ka soli tu la fono ona o le fe la ina tanga ta Samoa I o le van fi malanga I Samoa a le fa tanga tu I laula sa tauna ta ofisi I mai ai le tulanga o le I Samoa ona o temine ele e sfenga malo ele se paia e no temine I Samoa sa le taulana o atu I le vaia sa I Samoa le lopo o ai le sa ingia ma confirming le alau atu le vale ai sa le tauna o atu ona o vaia na fuafua mai le temi o le HRPP wa leva ona na plan le watu wa ai Samoa e mantuara e le laua le ise paia inga le ise whainga malo temni Samoa sale te tauna watu Samoa wale sa ta watu ta po kala mtarua ya pe temni ele taun to e faisi anga yo inga posesi anga fa taunga le wale tu e fa pia ele lopo o le pe le whainga malo temni se uma ya le court le Supreme Court le tulanga le ai fatu am file ia on tau ona fatino lo va ai sa ai me sala tulanga le femalanga ona ole fa sa a fai fa sa Australia New Zealand America matunu uma ai sa o fa tanga ia ole o peña tunu ali o le vale se tulo la val fai no tangata sa mo el mele e itaila le loto le toi nga mele o leo watu la tunu ele se tawino atu ale ta ofi ta Sofia ne ta tangata e pe la tunga lunga male tulanga o ala me tangata ira ati fai Samoa I filinga o ala la to me ati fai Samoa ia toinga filinga e masalomia nga ruenga ia ati fai Samoa wa e lopo ngi kana kupe ia ko maloli e ko kampoleto e tau fai ala li tuila epa wa e ole ko palemia ele ka ko ka us palemia na ele pe us palemia o tuila epa Io ka un inga ile plan na oli e fai la ka mo fai e ko fai se fai palo ia ko nga me vai e ko sa o ela ia king fai ko vo ingu ku se ku lo lava o fi wa fai ko ngu ku se tu lo lava le io se mo na tu le ota ia la to tau fi tau to fai ga palo tape le ai o te tauna na ifo mai le pa e atuila e pa wa lava ale me fa tinga na ile atu nu mo atu ma de la sunga wa lava fo ilo tini wa leva na mana na o ile atu e tu na wat o ai what the tawana sui fainga malo ia vai la le ufa mo sainga ya tatu o le foringa mai ai o le mea autu le a le tula I mai a tuila epa sainga e tawa tu sainga ia I lo tatou e tawana I lo le mele o mo atu va a sainga e a le tite e mai tatou I wa leva na fia o I Samoa I mea fale ai no leva na fia fale so ele sa io ia te vaseu o le fia lo tina I was from the tau sanga I na wa cancel mako flight na kuma kaunga mako fele le la so le ngai ai wa cancel a le wa kaungu le kaungu sainga e ka o sainga ai kaungu yesle ma sainga ma se lawo mos fulima ya tangata o le fesili o ai ya tangata po o ala to me ano fa longo fa pea o insinia watu I le fainga o le wafu le ai ia fe mai fo inisitala le no fa longo atu I faita watu ia o tangata ia e o mai infiltrate ia ko Kongo Samoa I guess nga fa ki fa penga because le no fa longo ai faika wai
e whakaua lava le palemia ia sainga. Vai, o le kaimilingi, tula epa. Man koe whāsoro li maso lea between le kaimi o le palota, ma le taimile koe sau waise malo fo, o lai le under caretaker, le kaimilingi, under rules, democratic country, kaimingi whapenge, wa kako unga sauru kako malo kuko kasi mai Westminster, mai o le ai follow mai ai, under rules la, e mea nge ele kaunga whai, ele palemia lea, o leo wha mai o yo palemia, o leo koe palemia, ele ka kaunga nga kangoe, e whai ni ko finga, like, he went and appointed 3 those judges, ele ai a mangisi mea nga ke mawhai, ele kaunga a mai ko kongu, ni wa lele sainga, ele kaimine ngei, ele ka kaunga yaingi, wha inga o le alisi mea nga, ke lea ngai mea lai ko kongu ele ka kaunga whaia, ele palemia, ele caretaker, ele kaimike o lea o peopea le akungu le kauwhainga o le su e po oile le suinga malo ia whawhaingofie le ai e peo na sanoruta o le me file moele tunu o le taimile nei pe a whai lava whai sona alofa e ta umai tangata Samoa o le palebia e te taona sau lalo ma le nofoa wa umana wa sau le voice o Samoa wa mana o sui le malo ya ai o le lava e tau fai lava ni mea ina ia toi tuma ia o na fesili lola ia ai se alava ia o lunga winga o ayu yengi na ko ngisi mea i ku aku penga saungwa o ngisi mea i ku aku o le mea nga ele kaunga kako whapea kako kaumwhai pola le mea le ai o sui le malo inga ia sa o mea ia se like le LTRA pili e kolu ia le wa mai o makua ai o ia lava le whaavai o Samoa i mea ngei o le mea fwoi nganga le se sa whapito ona o wa ai atu i pili e toru ia o la wa oa yo la wa from my HPP ia yo not only ele fa palo taina le tunu le LTRA wa ngoi ai fa mo fa le nganu o Samoa va se fulu pasenge o anga no fa Samoa o fo yo fa no ia I don't ko a ko se course fulu pe via wa avese uma ia ole ale fo ko sa uma pili e ko ia o le fo wa ko fai fo le me ele fa palo ka inga le tunu wa ia le la yo la me le fa le tunu ia le upa loka nge ia ese le wala ele fa longo mai la le pale mia i tangata ele mato tele mana o me nei mato tele mana o me le mato le mana ese o mato fanua e kele ka o mai ama ko o mai ama ko o fa mo fa la mo le nga oi uma wa ku mo wa ese uma I'm passionate about this thing, I'm sorry. Half time mo le final fa ni lo tia afa nei o le wa pe afa pe wa tu fam si donga le tap Italia nei ya wa le mo to po la oh man ai afa ina vai e fai atu o le fam si donga wai o te le se avane hai pe afa pe foi ma di mo fam si donga ele tonu ma sa o fina ngalo tanga o le ase si da sanga e tonga to e la sia e ta to la tunu fatem ko la si i vai ngale ina ia molto file mo mana ia ole process o mene e ele si fama sinonga e mawalunga tu o le international court va pe ila o la mana tu na sa tona ia sa ia wa ia sa le tona for le supreme court ia pe tai ona o le finanga o fast ia wa ia tu langa o tupu I me mawalunga la tunu e talona me I lunga le meta o fama sinonga international e tawinga e tona ia fama sino mai fafo e la tu te faia o la wala ta tonunga famsinonga sa tauna ave fa va ve wa ya ki o va ku Supreme Court a va tu foi o tangata affiliate the RPP tenen o mai mau a sa ya wa ya sa konga me I lunga le International Court e va tu tangata I fa fola to te fai e le tangata na e fai tawa tuale amendment that's it uma case le se mela ki kira ku amendment mai e matasi ai le malua pe on mele si tilo l'amendment for my full percent it is full tasi 0.7
E whaingofia pa a avakuloa la I whamasino I tātou Samoa. Se koe ngā whanga le ka milo. Pero la pokane vai a lo makua mal ko inga oso ko ingo se o fa ko inga me la ia na mana ia le fasili e le international court e te tau na ave ia pe afa po la stulanga le tulanga le function mo lunga e sa wele e le tusa fo ia e le follow le in amendments for the constitution for le tu la fon fa vai lo no venga la fate e la tutela fa ia na sanga le pe afa pe ole fast. Ai fa pena fo ia o kaunga saingi le petition la tunu. E kaunga fa saingi umala ku ole me ka le petition. E mani le umala ku e saingi. E ave ilunga le international court. Ia e ga ima fai e o fai ga. Ele ngata la na ole fast. A Samoa ele ngata na Samoa la Samoa. A ngata Samoa umala tunu I fafo America, Australia, New Zealand. E ele petition sa mai Australia, New Zealand, ingei, e saingi umea tangata Samoa. Pe a whai wha le tonu le mai ngau le Supreme Court. E whaila ona ave le tawasanga na tangata, e ave lunga international. In wawa tua tangata e whafo. E le whasa o ngā langa o lei, o le lai peona tāua. It's a democratic country tātou, e o le tūlanga wha demokarasi. Ia o le whamaninonga na tūlanga na. Ina e sea, ia talitonunga tangata Samoa. E le si awala. E toi maua ia, whasa o tūlanga le. O le popo le ngale iai. Nei langa ngāwhina ngalo le atunu. Ai ono whaatūra I mai ai ni whewesi inga. Ono le tele lawa o tangata. O le lawa e au le fast. Ia suia le maro. Ai aola I langono tangata le mai le unga le whamasinonga I le talwhengai. Ia, e pe o tūlanga na o le popole ia matal sanga mai fo ini ia taita ia I tato o perno file ia fa taimon. Ruta sei a mai se e le me lo ma fa masalo ele tsauna fa alia. Tala mai. Ato no te le au ngal tato tunu. Na le pawale me e talo sia ia lava le mai o tato tai o le fast. Ia fetau le ma le malo, ma le commissioner o palota, ma tuila epa e tu sai fa le tonu ia o nei taimi nei ma talusia ia o tia se nganga o sesi ia faia le mea sao. Pawal na o le mea te tau ana faia o le fai le mea tonu e fi le mumia o mape a fai le mea sao. Toi e ma fawat foi au taimi nei. Masalo e le leifo I le mele tupu I le malo I taimi nei. Wa ala mai ai o tatu tangata wa e pe ona saunua te paseu I le fiu a whaatatou I e whafo e whai atu lawa I lai oi Samoa e I le mele tupu ala e whamai le ai le mātou e o mai lo ma whawhau le ia se tulo ia longe fo ingai sa I le I se ulo o lange sa e tutono se ulo o pusa maadi e ale afi e la e mana ia ta e la e whapela tu lai le o ai te ia o maadi a toi fai fonga I o punga le ulu ia o whapela lele atu o e tupu e ana le oso mai ma wha oso atu I le fast ai me se fo I le SSIG le amataina o amataina ala tatu tangata so mai se mea leanga e sa o se mea lelei ai talosia I alu pe I luma I le mea lelei ma le mea sao awa o le lumana ina le atunu mana o mia ni toa I Samoa e alofa I le atunu a me se o le wa ia tu tukulanga la wa ioe tato o tunu o le fai mai ioe ia te maseu e se si fa po e mātango fia umai a talia te au at fo ia I manatu umai ia ai e pe ia ona whaitango mua e o le file mu le fia mo e Samoa wa lava fo I le fia besi ai la fo I lava o sila fia tula epa le fia o tangata Samoa ia te ia so a whai ia te ia se
anganga o le loto maulalo. Pe aia I se loto maulalo. Malofa I le atunu. Whaia ia lana last sawa I lalo male loto maulalo. Ai tu le atunu. Awa le vevesi. Wa o le mea leilo mafo whaalongo I le po le whaatala noanga o Dr. Moa. FALEO'O. 801 radio sa ili malo I le aso Bareile. Na whaiaila na whaamatalanga whaapealo na whaamatalanga ne itei a vevesi le atunu ia nga call in maila ia tula epa o se ami mai fafo whaia le whaafile mu o le mea nā tātou te le mana o iai o le mea fo ina te tau na mawhawhau I tai o la aului le male toa o te papa aia I ona I lana saunoanga e mana o lava ia maua le file mu maua ia malo I lalo o lana toa le tai whamu so'o ai o whaila na whaamtalanga na o sa mua wao o malama sa bua e te tau ona file mu le fisuia inga change of power change o malo e te tau lana whai e tula epa se mea le lei mo le atunu as a last e manatua ia I le se mea but ai le manatua ina le te leo mea ia na pe a whaia ia se whai unga le lei ia file mo le atunu susoni tu o le a whai tato malolonga a te tali mai le whao au vai ngā mui o tato po kalame le fiesta malo Manatu ia so lavala ua te ele mawhai na ngalo e ui ua lewa sa tau mawhai e matua so talu manai e nei Samoa ua I una e tu to atasi Tofa Inai tua Salam toa samai Le vao fita Tofa Inai tua Famoni I Samoa Ole upu ia seu ole manu atanga I le ngatu Wala I nei Samoa o se manatu Manatu I lo ta whaavae ne I te iwa malepe O na tangi ai lea o le fatu Male ele Tofa Inai tua Sala toa samai Le vao fitanga Tofa Inai tua Ile alofa moni Ia Samoa
Io ne fo uto te li mai por fa u no tato ko kalame. Ai o le fesiri ya ni lua tia tato se atu lai le vai ngale. No fa longa le sa no ngale li pa le bia le sa longa le YouTube fa pia. E mana o lo le malo le ele o la wana to e se fa la vela. E dan mana o le o tanga fa o lave e mai ave lokai ta fa ngata. Le lava to te langa ma mo to a fa mana tu pe mo to wal wal si fe e fina malo. Le tu la fono la bona nei o me tau ile. E pe foringa mai o le ala e o fa mau le ile be ye to te to te tau man o i pe le bo mo te fa da to fa mam la mai no le va e ngale. I ele ia o le sitala Io ole atuna lunga nga le sa ye ma to o le as ideas ia penda tu fata se e ma ruta Western Setasile o tumaita I to manu fo isa amataina on sa malanga tu sa vai I ma unasa uni sa polu sa la amataina le tam fai e tau fa malanga ia vai ngale o le tulafono le o le ATRA ina tangata la amataina ia ai o le ina wa tulei mai fo ila o la pi as I cheers ia o peonata o foi maua tasi to manu ia o ai foi si tamale ai no Albert I know o nai o malo tu tasi suluama o pepe o nai tangata umai o le international ia le salato malanga